Na Malom Staparu održana je radna akcija sređivanja dečijeg igrališta. Akciji se odazvao veliki broj žitelja naseljenog mesta Sivac, čime je data važna lekcija iz solidarnosti i lokal patriotizma. Također, tokom akcije je nasuta zemlja i iskopani su kanali za odvođenje vode, a jedan od glavnih ciljeva bio je onemogućavanje parkiranja na igralištu. Svoj doprinos akciji dao je i predsjednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić, koji je istakao da je u toku realizacija velikog broja investicija u Sivcu, a da je najvažnija svakako uređenje magistralnog puta u okviru kog se rade kompletni trotoari i biciklističke staze. Nalazimo se na Malom Staparu, omiljenom izletištu svih Sivčana, a možemo slobodno da kažemo da Mali Stapar postaje omiljeno mesto i za ribolovce, turiste, ljubitelje ekologije, kako iz svih mesta iz naše opštine i šire. Opština je u prethodnom periodu iz budžeta finansirala izgradnju novog dečijeg igrališta na Malom Staparu. Finansirala je posljednja paviljona za sedenje, klupa, uređujemo okolinu. Nasipa se zemlja, kopa se kanal, pridružili su nam se i naši sugrađani koji nisu članovi stranke, ribolovci, ljubitelji prirode. Želim da izrazim zahvalnost prema našim prijateljima iz firme Ekstra Auto koji su nam dali mašine da uredimo i taj kanal, da omogućimo odvođenje vode sa puta i da onemogućimo ulazak kolima do samog dečijeg igrališta. Znači, u svakom slučaju Sivac sigurno ide napred i u narednom periodu nas očekuje još mnogo lepih vesti. S ovim smo negde završili te investicije koje smo planirali na Malom Staparu. Dogodine planiramo ozbiljnije da se bavimo školom, a u narednom periodu ćemo se baviti značajnim objektima u naseljenom mestu, o čemu će građani moći na vreme da se upoznaju. Svedoci smo da se trenutno u Sivcu radi, po meni u zadnjih 50 godina, dosta godina imam, dosta pamtim, najozbiljnija investicija, to je uređenje magistralnog puta, u okviru koga se rade kompletni trotoari i biciklističke staze u naseljenom mestu i Srpska napredna stranka, opštinski odbor, na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Miljenićem, radi sve kako bi život u Sivcu bio bolji i lepši.